So, hello guys. Karon magduha ta og Tears of Fathom kay wa koy magduha Roblox. Pero bitaw. So, kani siyang duha kay sikat ni sa YouTube. So, yes, let's try ko guys. And yeah. So, balikan na siya guys kay kuan. Mora ning free. So, atong duhaan. Kay watay kay ba So, yeah. So, Home Alone. So guys, bale, Fears of Fathom. So, ang way nila nga pagbuhat sa games kay bale na yung mga tao nga na ay horror stories na tinuod and mo na guys nga ila isend sa author niya ang author na may mahimong game mo na ang Fears of Fathom. So balikan ni guys, true story ni. Yeah. So I don't want to put up this called piece of fiction. I don't even know where to start. Excuse my lack of good. But I guess I just start. It was the middle of the summer. My parents had left for that weekend due to a work trip, which meant I was all by myself for the weekend. Also, I feel like I do have mentioned that my sleep schedule was really messed up at this time. I would sleep and get up just about any time of the day. Okay, tanaw na to guys kung hadlok pagit siya. Oh, okay. Ilom. I woke up around 8 for nap that evening. Okay. Morning evening niya. Grabe good. Wow. Okay, hapon na. Assume ko nga hapon na guys. Hindi mapangasuga. Ni. I did have homework the night but I was so hungry to do right after waking up. Okay. So mga onta guys. Okay. Assume ko nga matitingin sa itong footsteps. Uy. Okay. Why are you being so paranoid, motherfucker? No need to order anything. I already made you lasagna this morning. Check the fridge. Okay. So, natin lasagna guys. Nice. Uy. Tingog sa kwan. Dan ay sa bintana. Oh. Nice. So, kwarto na nilang mama ski. Yung ski. Pagod. Yo. Sino? Anyways. Oh, may nagtiyong bida na eh. Fridge. Di ara. Wait lang. Bago ito mo big fridge. Mag house highest turtle. Da. Okay, okay. Mara na tambay. Kita itong taon nas ghost. Let's see. What man? Anyways, magkaon sa ta. G to throw. Uy, food was cold. I should probably should have closed. Sorry. Pinangan din sa ladaan. Okay, kay cold man. Ilagay natin sa oven. So, nagbaot naman ta. Ano bang meron dito guys? Uy, nade truck. Shish.
Eh, saan ang pero? Nato si paghot. Zero, ito na ako. Uy, pagkaon. Give me the pagkaon. Na. Okay. Remote. Sa amin bahaya, ni remote eh. Okay. Oh my god. Isa. Ang aking kuan. Ang aking mic. Anyways. Ay. Yeah, sama man eh. Kaon. Look. Uy, right click para zoom. Noted. Look. Takot kaon ba niya eh. Okay. Uy. Bisa to? Anyways, nagkaon ta. Okay, I was feeling very sleepy. Tulog na ta. So... Oh, oh my god. Uy, iswag. Iswag, mom. We're gonna have to call it off, man. Something is game. Mason Oliver. So, ga-assume ko guys. Kaya assuming man ko. Si Mason Oliver kaya katambigo. Okay. Okay. So... I don't know. No. Nice. So, masaka ta guys. Ito gaya ni makasakay. 3 days later. Atulay, palaylay lang ta nga. Curious ko pa. Hindi na ako nasa diri. Oh, aman. Okay. Okay. Safe zone. Nice. Okay, so far so good. Siyempre, good student man ta guys. Klase na ra ba? Okay, 12:38 AM. Tugaw, na mag-assignment good. Mom. Don't. From Miss Paula this time. Si Miss Paula. Kailan naman. 11. Okay. Okay. Ganun tigmo na lang. Let's go. Sani? Ay, ito na sudan. Wutur. Nyam nyam nyam. Ay. Nyam 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 nyam. Let's go. Oh. So, mom, who's that at the door? Yo. Oh? Rick to hide. So, di na ako reply eh. Saan pag-reply? Yan. Saan man? Saan itong una tos putahan? Oh my god. Talod.
Ibangi ko. So, check na to kwarto mama. Ba? Okay. Clear. So, ari to. Di ba? Wala sa behi. Work on them. Okay. Oh, bumitaw. Buguan ako. So, okay. Restart. Karon din na ta mahadlok. Okay. Okay. So, rule number 1. Di abli ang portahan. Okay. Sige, buhatan ako. Feel na kumutan na sa diri. Okay. Speed run. Hadlo ka na. Okay. Ay, sa pasundan ka natin na siya. Ay, nalaman. Adera, Max Mason Oliver. Matutulog na tayo, guys. Anyways, matutulog na tayo. Ang ating assignment. Let's go. So, tubig. Kay Waterboy man ta. Okay, so di ablihan ang portahan, guys. Okay, all clear. Kipon, tatay. So guys, sasaka na tayo, guys. Uy. Ay, Let's go. So, tanawon ang bintana. Sakto ba? Okay. So, dinablihan. Gets. Oh. Hello? Sorry, boss. Hindi ka pwede dito, boss. So, sa batan. Saman. Hindi ka pwede dito. Shi. So, guys. Ambot. Minainit ang saka. Kapag dali ba? Temuan sa putahan. Arelo ka. Okay. Wala ka dito. It's Paul. We. Tarong ba? Tarong eh. Tarong bitaw. Tarong ma. Huwag mo kong anuhin ma. Di. Di na si Paula. Di, good na. Si Paula. Sure kung di na si Paula. Sure dito. Oh. Di na mo. Bahala ka. Di na si Paula.
Yo, nangilig ko rin guys. Eh, yun to the problem. Nice. Nata sa good ending. Feel na ako guys. Feel kin ako. Nata sa good ending. Muna to? Tarong ba? Nice! So nalampos na to guys. Let's go. Nice ka one guys. Nice one team. Nice. Mara to. So yeah guys. Tears of Adam. Nice.